Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ihamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Inyanga uKing Bhaka ishaya phansi ngonyawo laphana wengane zakwethu ithi angeke iyikhokhe inkomo efele phakathi edamini lakhe ke laphana wengane zakwethu. Ngale kukhuluma kakhulu ake sikudedelela iclip uzwe inyanga. Akuncengwe ukuhleka ake kuncenge izinto mina khokho ngizoyikhokha mina wala ngakufakela yizo lezo khokho ngizoyikhokha mina thokoza khokha mina kasi ngiyacabanga nje sengihlamba ngikhokha next week ngingenenye ngiphinde ngikhokhe the other week ngingenenye ngiphinde ngikhokhe next month ngingenenye ngiphinde ngikhokhe athi umuntu bengabe evalekile athi ake ukuthi ngiyobhajisa inkomo vele uzokhokha afika ifake ibhaji omunye ahamba ibulelele khona iphonsi omunye alanda inkomo eyifele ngaphansi kwewa engizike entabeni athi akuthi soyilahle edamini lakhe ngibhaka vele uzokhokha omunye abambe inkomo edliwe izinja awunayo edliwe izinja nansi ifa ihuduleni liphonsi edamini lakhe ngibhaka vele uzokhokha fuck komkomo mina ngonyoni ngempatha ezinye zilwe inkomo zibulalane thiwe gijimani iphonsi edamini vele uzokhokha ngonyoni mina khokho bazoyikhokha ezinye zibanjwa abafana beyihliza abanjwe eseyibulele engakayidli thiwe gijimani niphonsi edamini lakhe ngibhaka vele uzokhokha angikhokhe mina khokho bazoyikhokha mina wena uthi angikhokhe fuck off uyinyoni wayiwena khokho bazoyikhokha mina khokho yabo uduma nje ngizwile uduma ukuthi uthe ufuna ngikhokhe inkomo yona duma khokho bazoyikhokha mina ngitshela ke duma la ukhona wena duma ngithi weduma khokho bazoyikhokha mawukuthi awungazi kahle uzomthola ngubani khokho bazoyikhokha mina Jaba imina Sele ukuthi lemtshele uduma impela kucace ihamba umhlaba wonke ukuthi hayi uKingBhaka useshini ayikho inkomo engizoyikhokha yes ngiyibonile ifile edamini akho inkomo engizoyikhokha akulone lami idami likamakhanda oil mawufuna inkomo hamba uyifuna ngamakhanda oil hayi mina khokho ngizoyikhokha mina gcwala futhi ngishedeza ngithi ngizobona ngithi ngizothi ngithi weduma akho inkomo engizoyikhokha yakho mina ngilibiyile idam lami lamakhanda oil libiwe right through kahle mina ngabe ngile charge ukuthi kulima le ifence yami kwangena inkomo kodwa ngeke ngiyenze lonto mina ngwavula amacala bayazi ngishitha zami zazi kahle ankaze ngithi ngiyovula icala ngivulela umuntu angenzi hlobo lonto kaze ngiyenze lonto mina umsebenzi wami ukumvikela umuntu hayi ukuthi ngimbophise umuntu mina umvikela umuntu mina hayi ngimbophise Usho kanjalo kuKing Bhaka wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umusha gcina subscribe nebell ukuze uzothola ama-notification.